Okay. Nongeye kubasuhuza nanone muri iki gitondo. Uyu munsi wa none tugiye kongera kwiga ku rindi somo. Ubushize nari naberetse ukuntu ushobora kuzuza telefone yawe ugashyiramo umuriro ikaba yuzuye. Ni ibi ngibi. Ubushize nari naberetse ukuntu ushobora kuba warusigaranye telefone yawe yari yanditse faible, yanditse hano faible. Noneho warangiza telefone yawe yanditse faible ukaba ushobora kongera ukayishyiramo umuriro ikuzura hano. Ubushize nari nabiberetse. Uyu munsi wa none ngarutse nje kubereka uburyo ushobora noneho kongera ugasubira inyuma bya bindi washyize hano muri telefone yawe, kugira ngo telefone yawe ibe yagira internet yihuta, ibe yaba 100% wacaginze, noneho ukaba wabihagarika, ukaba atari byo urimo gukoresha. Uyu munsi ndagira ngo mbereke uburyo ushobora guhagarika, kubera yuko impamvu ushobora kubihagarika bishobora gutera ikibazo batiri yawe ya telefone. Niba telefone yawe wenda yari irimo 5, nyuma yo kuba irimo 5 ukaba ushobora kuyizamura urwego ikaba 100%, kandi yakagombye kuba yagiye ku muriro, sibyo? Yakagombye telefone kuba yagiye ku muriro wacaginze. Ubu ngubu wenda ari faible ukaba wayizamura ikaba 100%. Ni ukuvuga ngo ugomba kubihagarika. Niba wavuye ahantu hatari umuriro ukagera ahantu hari umuriro, buriya ni uburyo wifashisha uri ahantu hatari umuriro. Ariko iyo uri ahantu wageze ahantu hari umuriro, ugomba kongera ukayisubiza uko yari imeze, ukongera ugacaginga, kugira ngo batiri yawe itagira ikibazo na gitoya cyane. Ubu nibyo tugiye kwiga ukuntu twari twarebye ukuntu ushobora gushyiramo telefone yawe ikaba 100%, kandi harimo umuriro wa 5 cyangwa se harimo umuriro wa 3 cyangwa se harimo umuriro wa 15 yanditse umutuku, mbese yatangiye gufebura, irimo kwereka ko igiye kuzima. Uyu munsi wa none tugiye kwiga ukuntu ushobora kubihagarika ukongera ukayisubiza bisanzwe, ubundi ukayishyira ku muriro, kuko kirazira gucaginga telefone wari wayishyizemo iriya systeme yo kuba ari 100% umuriro ari full. Nibyo tugiye kwiga. Kurikira video, ndaje nkwereke uburyo ubihagarika. Sawa, twagiye. Uraza hano muri setting nk'uko bisanzwe urajya muri setting. Abantu benshi muzi setting za telefone zanyu, setting murazizi. Numara kujya muri setting, umanuke hano hanyuma kuri system. Reka mabereke, umanuke hano kuko ndabizi abona hari abantu bahise babyibagirwa. Ukora hano kuri system. Nari nababwiye yuko telefone yawe ugomba kuyigira developer yawe, nyine telefone ikabikuzi. Hari abantu telefone zabo zitabazi. Uraza hano kuri about phone. Numara kujya hano about phone, ngiye telefone yanjye ahantu nongera gukora ni hano hanyuma building number, ariko hari abo biba birimo hano hagati, ariko urashaka ahantu handitse ino building number, niyo uri bushake uyikoremo. Nababwiye ko ukoramo inshuro 7, ariko telefone yawe kuko mbere uba waramaje kuyigira developer ari yawe ikuzi, nta kibazo. Urakoramo inshuro 7, nurangiza uze hano inyuma muri search. Hari abantu muri buhite mubona developer muri system ya telefone yanyu, nabibabwiye nabyo. Ariko umuntu utabona developer kandi yakoze iriya building number yakazemo inshuro 7, nta kibazo, bita biri saving. Uraza hano muri search hejuru, usacingemo ijambo developer, developer. Okay, uri searching ijambo developer. Ngiri hano ryaje. Naberetse ko ukoresha rino rya mbere, ino developer ya mbere niyo ukoresha. Iyi niyo ukoresha ushaka guhagarika kuba telefone yawe yagomeza kuba 100%. Nababwiye ko ubutaha nzaza mbigisha iri rya kabiri, quick setting demo fail, nabyo nzaza ndibigisha. Ariko uyu munsi dushaka guhagarika. Urakoramo hariya ya mbere. Numara gukoramo uramanuka, umanuke ushake ahangaha system. Ahangaha niho uri bushake, niho uhagarikiramo kuba telefone yaba ari 100%. Ukoremo uhafungure. Numara kuhafungura
nababwiye ko iyo ushaka ko telefone yawe yihuta hari aho ukora, iyo ushaka ko telefone yawe yuzura 100% hari aho ukora, ariko umunsi wa none dushaka gufunga hano niho turi bufunge. Ubu nibwo buryo wakoresha urimo gufunga kwa kundi telefone yawe wari wawujuje 100%. Urumva wiriwe nta muriro wari ufite, wari wagiye wenda nk'ahantu mu kazi, wari wagiye ahantu mu ntara, nta muriro wari ufitemo muri telefone yawe, ariko ubonye telefone yawe igiye kuzima itangiye kwandika 5, so uhita ushaka kuba wayigira 100% kugira ngo utava kuri rezo. So urakora hano ha kabiri show demo mode, hano ha kabiri niho uri bukore, ubundi uhafunge. Nimpafunga reka mbibereke, nimfunga hano ha kabiri, nimpafunga aha hejuru internet nakoreshaga ubundi dore nino wifi ihari, nino wifi irahita igenda nimpafunga. Nibivamo urahita ubona yuko telefone yawe uraba uyisubize bisanzwe, ube wayicaginga. Nibwo buryo wakoresha ugira ngo telefone yawe wongere uyicaginge. Urahita uhakora uhafunge, urabona ko bya bindi bise bigenda, za internet zite zigenda, mise ngaruka kuri 4G. So murimo kubibona, reka nongere mafunguye, murabona harahinduka, murabona harahinduka hano hejuru harahinduka, hagahita hajyamo internet ya 5G, hagahita hajyamo so noneho nkongera nkafunga. Iyo mfunze ni telefone yanjye yabone isubira nk'uko bisanzwe. Ubu ngubu ngiye isubira uko bisanzwe, ndi bugere mu rugo ncaginge nta kibazo. Ubutaha nababwiye ko umuntu ufite ikibazo aba afite azajya anyandikira muri comment, nkaza nkamusubiza nkanakimukorera. Niba hari ikintu ushaka kumbaza ku ikoranabuhanga wambaza, naza nkagutwikira, nkahita nkwereka uburyo ako kantu kakunaniye gakorwa. Ubutaha nzagaruka ndimo kubereka, nababwiye ko ubutaha ngiye kuza mbigishe ukuntu telefone yawe, narabibabwiye ukuntu umuntu ukuntu umuntu ashobora kuba afite telefone. Reka mbashushanyirize ibintu nshaka kubigisha noneho by'ubwenge. Murabona aka karongo nciyemo hano ko guteranya. Telefone igira ibice bino: igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane, sibyo? Noneho ndashaka kuza nkabigisha, mureke mbibereke gutya, nkoresha ibara ry'umutuku, ariko nzanabigisha n'ukuntu umuntu akora no mabara, nabyo nzabibigisha. Umuntu ubishaka nyandikire muri comment nzabimwereka. Ndavuga ngo noneho ikintu nshaka kubigisha ubutaha muri video igiye gukurikira, nicyo kintu ngiye kubereka. Ngiye kubereka umuntu ufite telefone yamenetse. Sinaciyemo hano akarongo k'agasaraba, harimo ibice 4 muri telefone. Ngiye kubereka ukuntu umuntu ufite telefone yamenetse, ukuntu ushobora gukoresha urundi ruhande igihe utari wajya gukoresha ikirahure cya telefone yawe ibaye gikora, ariko hari uruhande rumwe ukoramo ntirukore. Ni ukuvuga ngo telefone yawe niba yaramenetse ikirahure cyangwa se yaramenetse touch, hari ahantu hadakora, birashoboka ko ushobora gushyiramo systeme. Niba haramenetse hano, aha niba ariho hamenetse, aha niba haramenetse, sibyo? Uruhande rwose rwaramenetse, nimo kwereka uruhande rwose rwaramenetse, urumva? Ariko bikaba bitaguhagarikira gukora ibintu, ukaba ushobora gukoresha runo ruhande, uru nguru rukaba rwakora, sibyo? Simuro kumva ibintu urimo kuvuga. Aha haramenetse, hano haramenetse, ntabwo hakora. Ariko nubwo hari ahamenetse, aha ho harakora, ukaba ushobora gukoresha aha ngaha. Nyine nongere mbisubiremo, uru ruhande rwaramenetse, sibyo? Uru ruhande rwaramenetse, cyangwa se hano hasi hose haramenetse, ha telefone yawe, ariko hejuru ni hazima, ukaba ushobora gukoresha hano hejuru, aha hejuru ukaba wahakoresha. Iryo ni isomo rya mbere dushaka kuzaribereka. Cyangwa se niba hejuru haramenetse, ukaba wakoresha hasi. Sinzi niba murabyumva. Abantu mufite telefone mwirwa mukoresha uruhande rumwe rudakora, birashoboka ko uruhande rumwe rwamenetse ko wakoresha urundi. Munyandikiye muri comment abantu bashaka ko dukora iryo somo, ubundi nze mbakubitira aho ngaho isomo, muhite mumenya ukuntu niba telefone yaramenetse uruhande rumwe, ukuntu wakoresha urundi ruhande. Nta kibazo, turi kumwe. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share,
ko mushyire mu magroupe menshi cyane, kunshyira muri groupe nyinshi nanjye nkazamura abasubscribe, ni inkunga ikomeye kuko namwe nzajya mbigisha neza kandi mbereke ibintu mukeneye kumenya. Abantu mutazi ukuntu bakora zino video tuba turimo gukora, nabyo munyandikire mbibereke. Ciao ciao, ndabakunda, mukore subscribe nyinshi cyane, bye bye.